nama immaa gabaabaa saayibaan godhaatiin jecha abbootii keenya yaadadhu hin dagatin yaalma koo namantaa. إن شاء الله وني أرانتنا وني نكون رأيكمو الحمد لله رب العالمين ربي نجهان ولتنو كيف إن شاء الله أكسما والروتن قرتي أشكي تتفل قرر من هلالا سما لكشين تاتتن تمن نما حواسا قطو توري نما حواسا بليتو توري نما قرتي أمد ساتي فمدن ديكي ربي تهنتي دبتا توري إن شاء الله ربي براتات ينن وبالقدر خيره وشره من الله تعالى رب برا أمريتا كدوتي ربي نقرو أمو أمريسا كيسا باسي الحمد لله نقام بيتك الجياسكي ولا تكون كينيا ويانا راحنا الحمد لله خير ضدي من الجنة جزاك الله خيرا المسلاك نما قلت عالم درس آيات بطول مجي باباقي صرانا خنينا نما بارك الله فيك جزاك الله خيرا قلتوما جزاك الله خير أبو صبر الدين والفاتا ربي نما اللي عمري سنادي رسو اتدبي أما اللي ربي كينا فارفنا هندي كينا وري قصدي الراتي وري جال جرتني اللي أبو مصعب شيكم ما قفو سنتاني جالة ما سبكناتي أبا سبكناتي قبصا سبكناتي سبكنا وسواد دانين كودين غافرين قد خمسين ولو دايمتي شميزي سان فتني تناندرتي ولو فالمتا ترنسن تنافور في تيني بورني نما سديهم بكتوكتي أكو أن برادو أنيراني أما جرين نسان دبرسان جرين نادات الحمد لله رب العالمين ربي هجنا ونوارج سيسه ربي نما اللي حال لسان كيسر نسور سجرار قتني اللي دعايس نوجد في الدون جراني بيكين نكيس وان جراكو بقبدني وانغو يا كليسا شاشماني رتي تعمارو كليس أما بمن بانكي تبون مرتي شوف ما تري حال لجرو أما سالة والفاتحة أجت اللي أكربي نوتيس ربي نتنتمنا تكيس اللي أكنوا باس دعائن دي فنقول دانكنا إن شاء الله أسمرنا سي ترجع جيسكينا أستاذة قافة إلما قافة جيته عثمان أنا أعرفه سكنتان كيسن إن شاء الله أستاذ كي يا أحمد وسنا بالي أخذ بتشو أتكلم أنا نيجي منات سانا كنا أيه تولي يونسي وليدا برستنا تولنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو مصعب dhiyoo tanaati Abu Mus'ab naman beeku ani waggaa 20 dura beeka gaaf sana illee ijoollee isaan illee ijoollee Facebook gubbatti beeku lafarratti beeka nama ijoollummaa isaatiin hawwiin isaa bara akka yaadadhutti alfeen bara kumlamee jedhan waggaa 15 har'aana fakkaatti achi durallee hin beeka waggaa 15 har'aati istiraahaa wayitti riyaaditti walitti qabamnee akka itti garaan isaa gubatu akka waan inni dubbatu waan godhu wallaalee hawwiin inni biyya tanaaf qabu afaan arabaati yoo dabarsee inni dubbatee wal barannee illee riyaaditti illee wal barannee lafarratti beeka jechuudha lafarratti beeka nama akkamii akka Abu Mus'ab ta'e qaaman beeka osoo Facebook dhufin duratti beeka tarii gaafa lammata gaafa argee jedhellee wal barannee tahiyyaa isaanii ta'ammoo ta guyyaa walloosan akka waan isiin nakaafte ta'anillee mallattoo san kamisee dhaqee gaafa kamisee dhaqu sima mul'ise nama quuqama saba kana raajee saba kana waa hunda dalagaa ture waa baay'een gara nama nyaata Abu Mus'ab dhugaa rabbiitti
تآخرها تبوداتنا وانك يدبتا كتران اللي أكا ولين هاسات الرلين بيكا أما ست رسمية ونسم بيسو بربادو لين قد كتسا شاشمني رفي غرو إسان كنا مولي سويادو إسان دورا مجان إسان أرجي أهم بسونا بالي جري تكمان أرجي ولت رفنه مفاجأة كسنجت تنكنا نتاتي نية غراواتك كان قبو نية دين قبو تاسا ولت رفنه والدبفنه أدان ديمني حقا أدان ديمني أمو سلما القلوك أباني كجرو قلبي تي يكي سيادي أجي كبي أسكبي واني سلا أبوليساتو مال قلو في كبا جرانا بري وهي بربادي كنو في بري اللين بكنان جيتو مال كنو فموس أبي كان كجرو قلبي كي سياسي أكما سيادتن رسميا جتشو وان كان أمو قوسا فنجرو لغاف جدا تاكي أمو أدب أرسيسان اللي فنجرو مجأيو وفي قبو تكو من بيتاني يوليف سورة لما كاسن يو نردد وان غلطة غلطو فين قبو الموتي ينكن نافي كجدو بريسه بالبلا اللين أبي أما اللي رسميا كتبت وانني سلا بداسون ilmoo qaba ilmoo gaafa inni ga'e haa taatu fanilli arganii maqaan isii Amiira Ahmad Bosona Baaleti xiqqoo guddattullee haa taatu aayima eeggatu kunoo intalatiyya kennee fi jira asitti ibsa جلال الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر أنا زين تدعي قرأ كم تذكي يا شيخ أبو سفر الدين يوغم مدين دندو ولا يوغم مدين وان دندو دبته دندو يوغم مدين الله جنا ميتكو جنا أستاذ أحمد يسلا دعائي قدني أبو خالد يفاد نبو صدر إن شاء الله عن دعائي قد جنان إن شاء الله كما تشوني تفوفو نكتو تراك والخبجو كان إسلامان ورسيسي إن شاء الله إسان دعائي عنه قدني نتسلا ما نخيني جرب ilmi mana abbaa jirugaa ergannaan isaa tamaami inshallah kabajamtoota sadoota keenya du'aa kan godhanii jiruufa. Ajed Abu Khalid magaalaa Atideet. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا كما قال عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الردي بين ملين الحمد لله يا رب العالمين جت بربادة أستاذ خين أبو مسابين درتي بقى ربي اسم فاهي بقى ربي اسم باسي بقى ربي اسم قلته بقى ربي والنقر سيسين جتشو بربادة دعائي دكتور أحمد يقول دافي متيان إتانين باسو دافي يوكاهو حواسا قولوا دافي ميسين درتي دعائي قولوا المكي سنتك شهادة إن شاء الله تعالى. والله أبو مصعب أرجونكا هدو تكنو قمة تيفته وان سلا سينا جبدو تكنو تاتي همي سانا كي بولان سنو nuti sababa seenaa nutti taateef guddoo qabdi keessatti nu dhukkubsite markaza irra barsiifnu tokko irratti guyyaa takka dhufanii hagam ozoon turin achirraa isaan nu biraa dhabamanii odoo nuti bakka kanaa effillee isaan arganne jennu isaan ni beekanii markaza himoo tokko irratti nama bakka hedduun barbaannu asirratti arganne jennee gaafa isaan markaza keenyarra dhufanii sagantaa tokko irratti nu wajji hirmaatan hedduu gammannee gamanaan deebanii yoo jedhan qalbiin teenya nu cabde. الحمد لله رب العالمين غا ربي نمنغتو بغا ربي سنباسي بغا ربي نغان أهلي كيسني في بيتيسني في بلد كيسني اللي سنغلتين سننجد أستاذ أخي غالي أما اللي ربي انتكاو في جلتي سناهرتو قولوا إسا ربي سنرها قبو حمدو سندمتو
isin ibdeemtu hunda rabbi isinirraa haa dachaasu isinin jechuu barbaada inshallah abbootii tiyya dura taa'eetis dubbachuun hedduu takkanatti ulfaata hammanuma jedhame inshallah du'aayin teessanii du'aayin godha wallahi Dr. Ahmadin wanni nuti jennu yoo jiraate wanni an jedhu yoo jiraate kazna rabbi ufi khaay bakka jiru rabbi si haa waffaquun jedhan kazna isaa rabbitu nama bana wanni namni waan kennu dhabeetiniin lubbuu ilma namaa kenne duubata tanarra jabduudhaan jirtu rabbiin kazna isaa maltu tasifayyaddu duniyatti fi akhiratti illee rabbi si haa banuun jedhan waan atin niyyatin ta khayrii qabdu waan isin niyyatin ta khayrii qabdu waan isaan hin reeqin gama khayrii qabu rabbi isin haa waffaqu amma illee tana daran rabbi isin haa gammachiisu nullee gammachiiftanii hawaasa keenya gammachiiftanii wallahi duniyatti illee akhiratti illee rabbi isin hin salbisin duniyatti illee akhiratti illee rabbi isin hin xiqqeessin duniyatti illee akhiratti illee rabbi fatihaa isin hin godhin aboo waan isin hin niyyatin ta jannatatti isin geessitu duniyaa tanarratti rabbi isin haa fiddu waan isin hin niyyatin ta jannata isin geessitu ta hulaa jannataa isin isaayitu Rabbiin duniyaa tanarratti isin agarsiisu akka nu gammachiiftan kanatti rabbii duniyaa tanarratti isin agammachiisu milkiidhaan rabbi isin agalchu ilmoo namaa kennuun wallahi yoomi waan tabaami akkatti ol fuudhanii namaa kennuun nama hundaaf isin kennanii waan ufii jaalate rabbi isin haa kennu Dr. Ahmadi kennu waan ufii jaalate Khaliqni biraa isin haa kennu hunda keessan bakka jirtanitti rabbi isin haa tiisu yaadaa fi muraada keessanillee rabbi isin haa guutu abboo hamtuu deemtu hunda rabbi isin jalaa Aduh, aku musabi kenya fi warra kenya kabiyya jiran hunda isinis bakka jirtanitti rabbi hamtu isinit deemtu isinirraa haa deebisu gufuu fi gufaata isinit deemu rabbi najaa isin haa baasu amma achillee wanni isin barbaade hin milkaawin tana achittillee wanni isinitti haajame rabbi hin milkeessin nama akka malee isinit deemu akka malee rabbi isa haa godhu namni aalima keenyatti mil'ate namni aalima keenyaatti ilaale mawtul aalami jaan Tabun alima kenya alama dabuda nama tokko dabuda miti nuti gaafa ustaz Musabin damne ustaza tokko chan damne akka waan alama damneetti rakkanne akka waan alama damneetti qalbiin teennan nu yaadawaa turte baga rabbi nu gammachiise amma achillee waan nu yaachisa rabbi nutti hin fidini waan nu gammachiisa rabbi nu haafidu isinin jedha rabbana aatina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعاء تيسن يعني جر مناخننا نغا ندب بابا يا شيريادينغا ربي عمري ثاني وهذا رسو أما اللي نجراتا نجراتا إجا إسلالته بلان حلالته ربي سنران وهاقبون تكيسنو والله نجراتا نسنين جدا أقوم كان يودب بدني كهامي سنبران دبرو اتفوفاسي والفاتحة قلتوما جزاك الله خيرا نسنتي بسامينا نمات الراكنا إن شاء الله والفاتحة شيء أبو خالد كيا قلتوما جدا إن شاء الله عثمان أنا أعرف جريكا شيء كان سيكيتي ستو دبر سيفي شيخ أحمد ألفات لغلتهم دي ربي كبجته ديني ربي كيتسي ها كبجو إلمان تنتي ربي ديني ها كنو ديني ألفستي ديني ألفودك مدد لغرا مدد تسين جرا أنتنو مجرا تانغرا تدي بهم جدي عثمان كيتي سكنتن نفهم أصلي إرغدو يرو تبقى بستيبا تعالى متغنطن رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أستاذك يعني ولا لو ما فعل ما تكان أنا قالوا لسنين جرا وانجت فلالون يا قلبي تنجابي غافي سين أبمتن نهرتاتي غافي سين أبمتن إنتو سباب دبتا أكا كيسانيتي baga nagaa hangaltan biyyatee sanitti nisinin jedha baga nagaa hangaltan onni irraa isin jaalachuu gaafa isin qabamtanii hubanne maashaallah alhamdulillah namatu waan jedhe duula deeme namichi sodaattu baga deeme baga duule bagan oolini baga gale bagan du'ini jedha waan argee waan dhiirti silaa gartu argeeti baga qabamtanillee baga nama hedduu achi keessatti dhabnee baga nagaan nu galtanillee waan biraa waan jedhullee guddoo qabu tabiraa biyyan teennaa warri asirratti walirra kataa turre dhuffataa turre nu harka wanni marri gadi baate osoo silaa akka kennaati osoo qabamuu keessanuu isin hin dhagahin silaa baatan
إندن دامنه ونمر بتاسيسات تعاوضو ونمو حاجة دندوان دندو يالي تبراتي سجنتا أستاذ ما تواركا كبا موضوع جروس وانجرو إسانوات نبيسيسا أمتا كنا ورا أسرت سني بويا توري دعاء ولا توري وان دندو شوفاني سبرا دابت شوفي وان دندو توري أنت أستاذين همبريكا وان تأفي إساندرا وان دبتو هنكابو وكانوا مجدا والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير ربي نمري سنادير السوامان ربي عثمان كي ربي وانا هو تمر ربي سني هاغوتو اصل الدين اباليجا اصلي زيري كاشيك اصبي شيخ زيري لما دو خطري استاذ ويلكم بغنا جاي انكل ثاني بغنا جاي ديفيدن جزاكم الله بغنا جاي تنجنيرا حياكم الله حبيبي الله جزاكم الله الله تنبادو سادي دردري انسان فدابرا نبو يكودارو اباچو والله بغنا جاي امباتا بغا اسي نو اي دنو ما ادراكم بغا جراتن والله جراتو وان غدادا يا ربي تي جراج نمني جروا هندا ارغا بغا قبمتنله بغا باتنله دكان نمبري ننجرو امتك امت اوبيت وان هندا ارغو بدافا مودا بغا ربي سنجرا چسه بغا نغيان بيا كيسني گل سمبغ امت كيسني تمكمتن آمين جزاك الله خير والفاتو قدد واسلي كي ربي وانا تياد ربي سيها قوتو تولتو سيها قمدن اكاتي ساني قمدن سقنتان جرو قباب سنيت ونمني هدوتو سيني دبسو بربادا ودو نمني كون هنراتين امو حواسا كينا دام سلي وان قبنوف ودو ابو صبر الدين فالين ابراهيم باين سقنتا ويلين جرجراني ساني في نمني نواركا ونجتو دندا ان شاء الله حقيقة ابو مصعب قبمودان حواسني بكا كان جروبائي تقب واني انجري يبسو افانتو نانكتا دايقا ميكا اولاتي بوانا ابو صبر الدين نبل بلانيتي نو امو همت ملي صداني اغا قويا تاتي نم تقوت اللين دبن جنة دفن تاتو رياقيقا ودومنو جن نمو نمني غرين انچاد دسو غرين فتاسي سي راسا جانوار كاباتي باتي جنة منو بني همني كامال غورا ري وربيت يو تكاتي قويا يان تيكتوكي كان راه قويا سندا برسنه قويا دكانا تري الحمد لله على كل حال قويا ندكانا وتحقيقا نما اللي دمنتي ميتي نمني كون كوان توكو بيچان و اي غجرا توكو كوالا ما واي غجرا ابو مصعب قرا لماتي غرا دينيتين فهمي بود ربك النف نمم ما فهمي ربك النف قبصور على اللي ربي فهمي كنف نبر جرني في متي سان دوبا تصودو بني بريد اكو مثلا حواس نكون هاغتين والغي جولنتن امين حسيني سنين عثمان ابو يحيى سنسس ديبسو اي انا جلابو ابو يحيى لا اتي توري تيكو توري ميتيكو سي ويفسي بربان اتي توري عثمان اترغدو جلتاي عثمان ابو يحيى ارغدا ابو يحيى غاستين غوتجرا مي غاستي دي فولين رانو انا هيدتني ابو غاستي ولتغوت نمني ابو صبر الدين كم غون اكسي صدقا اكسي تو انا من رايرتا اكسي انسال بدي والله انسال بدي ابو يا ترى قباتنا انچيله سن هركتا امبايجي ارغتني رني ابو يحيى مالتا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برو في جبادي مونسني برسارة بر مالتا لا ما انتاني سنو مرده حجرا برا سري سنو مرده حجرا سنار كتمالي
Kanaaf haqiiqaa guyyaan sun guyyaa akkaan ulfaatu ture sheeka kennaa fi gabaasa goraara. Haga walgeennetti maal goonaree alhamdulillahi du'a dhossanii awwaala eessa fidanii kaani hawaasa kennatti nimnee hawaasni baay'ee tokko waliin bu'ee mana banee namni marti alhamdulillahi odoo Harargee hin jenne odoo Jimma hin jenne odoo Wallaggaa Walloo hin jenne odoo Shawaa hin jenne odoo Boorana hin jenne hawaasni kenna guutuun dhimma kanarratti Abu Musab kanama maraati jedhanii irratti dubbataa turanii alhamdulillahi rabbil alamin mara caalaa sun baay'ee tokko nu gammachiise. Akkasuma ammas mana hidhaatiillee baafannaa yoo rabbi nu laaffise jennellee yaannee haga taateen waallee jedhe yaa wanni tiktookii kanarraa kunillee bakka illee hin ga'ullee haqiiqaa ammas hin bayanii wanni jedhullee jira. Usmaan ma fi na sheeka kenna Abu Yahya iluu fi akkasuma jamaan kenna martuun jijjiranii Abu Sabaraddin illee dhufanii hanga ta'een qarshii Itoophiyaa hanga 600 olii tokko waan ga'uun iyyatame wanni ammoo galeen harkaan ba'ee amma akkaawuntii irra jiru qarshii 200 fi 43 haganumatu galellee tun maal wanni tiktokii irraa kam waliin beennu yeroo hedduullee dalagaallee turre ala kulli haal namoonni galchan galatoonfamuu qabanii rabbi isaanaa galatoonfatu haqiiqaa kammaan hin galchinellee hawaasni kenna jaalala isaanii qabu waan asitti booyaa turanii rabbitti booyaa turan waan kana jennee himnee hin dandeenye waan ijji kenna argaa turtee taan Abu Yahyaanitti dabalanii ammas hawaasa kennattillee adda sheekallee waan isin walii qabdanillee isini kennuufinu maali jennaan qara mana hidhaa damaana keessa jiranii amma hidhaa damaana hin qabne keessa jiran Abu Musab hidhaa damaana jechuun lubbuu isaaniitiif sodaataan turre achitti beelaaf sodaataa fi turre malee dhakaa irra rafaaran saniif dhibeen isaan dhaanii sodaataa turre malee takka hin ajjeefamaniif sodaannee hin beeknu laakiin biyya keenyatti adda namni boo'ii keessatti darba nama isa ajjeese kan beekne damaana hamaa keessa jiran jireenya damaana hin qabne keessa jiran. Kanaaf akka goone sheeka kenna sanuma keessattuu gannaa lakkisan keessatti hin gannu sheeka kenna tama lafaa qabnu kanatti adda hawaasni kenna namni kumaa olii kun waan rabbi isaa laaffise walii qabatee achii kaafnee Awurooppamaanillee gaannee sheenni kenna qabsoo ofiititti haa deebuu tun tamanaa taati waan hafeen sheenni kenna Abu Yahyaan itti nu haa guutanii jazaa rabbi isaanii haa deebu obboleessi waliin dhalatellee akka Abu Yahyaan isaaniif ta'an namni tokko hin taane asumaan Abu Yahyaa akka Oromootitti illee akka saahiba Abu Musab illee ta'e wallahi akka ammallee abbaa isaaniitiif hangaf isaaniillee ta'e Abu Yahyaa galatooma isiniin jechuu barbaade waan guddaa taartanii rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu ulfaadha galatooma jedha qaalaa taatiranyaan jedha warra Amaaraatti yoo dubbatu jechoota na hanqata jedhani hundi keessanuu naa galatooma isiniin jedhaati waan haftemee Abu Yahyaan itti dabalanii eega Abu Yahyaan itti dabalanii sheen illee isinit dubbatanii sheekallee waan isin guurtanillee hawaasni Oromoodhaa hoo'a adaadamaanuma kana keessa gannaa lakkiin gannu nutu isaanii jira yoo ka jennullee adda daqiiqaa 20 keessatti waan qabnu walitti himna inshallah jechuu barbaada Abu Yahyaa hoodhaa isteessanii barakallahu fiikum sheekaanillee anaa dhufu jedha hawaasaanillee waa jedha بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الذي هدانا لهذا الدين الحنيف وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فارونك ربي كيناتي ربي حواسه دكتور أحمد اسم دي بساتي اسم دي بساتي ميغلن كيساتي سمرتي الحمد لله جاء شيكان اللي بغنو باتني بغنو قلتني بغنو كيسات اللي أرقمتني أما اللي أمري ربي سنادي رسجاء حقيقتي والله فارون كربي كيناتي هدونا ما توجه كيسات اللي أكما نمني هدون درا دبتا تريتين انجده أجه كيسات لبون إسالي دبمته نام هدو تاجه كيسات أكلات قدولو اللي تاي نام هدو تاجه كيسات اللي دبمه وان جعل ربي نغايا إسان باسي بيها دابا إساني كي إساني ديت نغايا انقلون وان قد دادا الحمد لله
ijoollee keenya kaafanillee rabbiin akkuma isaanii kana nagayaan galchee nu haa gammachiisu jedha carraa kana fayyadamee sheeka keenya sheek riyaadii irraa hangafee warra gaafsan aarsaa guddaa kafalaa ture akka Usmaanii Amiin Abdii Ufume akkuma san Iluu fa'a akkuma san Sanyii fa'a jechuu Sanyii fa'a nammiin hedduun gaafsan sheek Sabraddiin fa'a Asliin fa'a Nasriin fa'a gaafsan wanti isaanii kenna jedhanii ofii qaban hedduun isaanii kan maqaa beekuuf maqaan beennellee qeerroo fa'a akkuma san gartee gasii immoo saadaan fa'a warri gartee gaafa sanii aarsaa guddaa kafalanii riyaala kumaan niyyataa turan birrii Itoophiyaa 10,000 niyyataa turan hedduun isaanii as keessa jiran jechu ani ka kennan sanii miti ijoollee hedduu Jarman irraa gurbaa Bashiir Baalee jedhu tokkoo fi Ahmad Culullee jedhu sanii jazaa rabbi isaanii haa deebuna aaraa turan jechu maaliifi dubbii kana akkamitti ifa baaftee nu himuu didde waan jedhamu irraa kaasanii ani yeroo jalqabaatiif waan kana xiqqoo gaaffi godhee laalaa hedduu kana keessa bahinnaa waan jedhuufi dhossaa ture wanni isin dhossaa tureef illee sani malee yookaan isaan hidhamuu isaanii jaaladheetii miti sanumaaf isin dhosse akira dubbiin hin bahee dubbii bahee san irratti illee wanni isin dhossineef hamtuu wahii isa keessa waan hin jirreef nu offolchaa isiniin jenna galatooma warri maqaan dhahin hedduun keessa mashaayikkan irra caalaan nama na bilbiltanii rabbillee isin beeka namni illee isin beeka hirriba na dhoggitanii yeroo san keessatti na bilbilaa turtanii maalumarra ga'e jettan hundi keessan carraa kana fayyadamee maqaa Abu Mus'abiitiin hedduu isin galatoonfadha jechuudha hedduu isin galatoonfadha naa galatooma rabbiin barakaa isinii haa godhuu hamtuun isin hin tuqini jedhee asumarratti yoo irraa bu'u ka ta'u taate wanni amma gaafsanii argamte akka amma sheenni kenna jedhanii wanni guuramu guddaadha wanni harka namaa gayu akka argitan kana nuusaattu gartee egas immoo walakkaayyuu waan hin geennetu gale jecha namni hedduu gartee egas immoo waan guuramu kana wama galu sehaa namni illee birrii kana guutuu waan itti fayyadame si'aaf isinii himne wanni gale akka dhageettan kana birrii 240 birrii wayiiti jechaadha kanaaf lakki itti guunneellee akka isaan jedhan kana bakka wayiitiin geennaallee hojjettan Oromoo 1,000 wayii kana qabdi Oromoo gartee waan kana amma dhagayaan jirre hunda quba eegasanii immoo qabdi jecha lakki achuma keessaayyuu haa ta'anillee hojjettan isin qabdi akkama sheen jaansanii Abu Mus'abi wallahi kan mareef obboleessi kenna finna ofii kenneef nama jaalatan finnuma kennitiif arsiin subhanallah arsiin finnuma namaa kennit intaluma namaa kennit akkuma arsiin kaleessa itti horteetu akkan akkuma Oromoon kenna itti horeetu akkana nama jaalata intaluma kennaniif galatoomi jennaan baga kenniteef jennaan intala namaa kennan isaanirraan baasan baane jennaan wallahi haqiiqatti galatoom Dr. Ahmad Bosona Baale hedduu galatoom zarii teeti beekumsaan haa guddattu isiniin jedha tala kennuufi miti wajhi rabbi alamaatiif isaan jaaladhe isaan ijatiya gurraatti tagartee agartuu tiyyaati jedhee yaada isiniifis akkasuma jedhee yaada Abu Mus'abiin jabeeffadha Abu Mus'ab engadda haga wallatti wanni sun gale rasaasa yookaan saaruu ka addunyaan qabdu ka addunyaan gartee egas immoo itti fayyadamtu birri gurgurtu olitti nama Oromoo fayyadu jecha nama kijiban beenne nama achi naqabii as naqabii waan aan jedhaniin beenne Abu Mus'ab jechu kanaaf namni biyya keenya keessatti jiraatu nama gartee afaan gurguratu nama gartee egas immoo yookaan birallee ga'e kaan fakkaatu nama akkasii inni waan dubbatu barbaadu balaa fedhe bu'aa malee dhugaa dubbata jechuun wanni isaan jaalannuuf anillee ka jaaladhu dhugaa jaaladhu irratti waan dhugaa jaaladhuuf isaan jaaladha isinillee akkasitti isaan jaalattan jecha kanaaf Oromoon hundi nama kana qabeenya keessan qabeenya gartee egas immoo hunda keessaniiti qabeenya gartee egas immoo Oromoo guutuu kutaa 11 Abu Mus'ab nama kana isin fayyada jechuun
diiniin isin fayyada daa'ii jabaadha ulamaa ajabaadha gama gartee gasii sagalee hawaasa isaatiin illee isin fayyadaa jabeeffadhaa isiniin jedha dhaamsi kiyya kanuma xiqqaan guddaan nama isin fayyadu akka jabeeffattaniif kanuma isinii dhaama isinuu akka gartee jabeeffattan hin beeka horaa bulaanaa deebanaa isin mara keessanuu warri horii kana baaftanii kennitani waan hin dhumanne rabbi isinii haa kennu barakaa rabbi isinii haa godhu warri aarsaa guddaa kafalaa turtan warri gartee egasii immoo tuyyuu wallahi yeroo san keessa cinqamaa turtan booyaa turtan wallahi rabbiin barakaa isinii haa godhu iimaana rabbi isinii haa kennu taqwaa rabbi isinii haa kennu rabbiin waan ofii jaalatu isinii haa kennu rabbiin isallee nu haa tissuuti ka ofii keessa rabbi nu haa jiraachisu bakka jirtutti du'aayii kadhuuf nama kana jabeessii kadhuuf inni eedduun qabu silaa nama eedduun haqa ta'uuf nama gartee egasii immoo eegamuun haqa ta'uuf nama gartee egasii immoo tuyu isa kabbabanii deemuun haqa ta'uuf laakiin adda malaa'ikaa isaa godhe rabbi isa haa tissu baya keessatti seensa keessatti gala keessatti rabbi isa haa tissu amma mootummaan waa nama godhaa miti biyya san keessatti dhugaa dubbatuudhaaf mootummaan hajaata kana namarraa hin qabu wanni wama gartee egasii immoo tuyyuu nama hin geennetu wama gartee egasii immoo qiimaa namaa hin beennetu waa nama godhaaf xiqqoo isii shakkina malee mootummaa yoo arga hidhatee egasan immoo hidheetuma sirreesseetuma gallakkisaa isaan illee sirreeffamuma jedhaniif wanni mootummaan namarraa barbaadu kana wama achii gadi waa fuute maaf waan fuunee kanatu akkan argineef akkan taane waa nama godha waan ta'eef wallahi nama kana du'aa'iin bira dhaabadhaa jabeeffadhaa eessa bultee eessa oolte jedhaanii bira dhaabadhaa isiniin jedha goota kennallee amma fakkeenyaaf Johariin qabna jechuu Johar yeroo ammaa kana keessatti eessa akka jiru an hin beeku jechuu du'aa'ii kadhaafi isaallee eessa akka bule quban qabu nama sanit dabalee namni an akkaan jaaladhu warra gartee hawaasa isaatiif sagalee ta'u lamman yoo Abu Musab jedhe anan ofiitti saalfadhu jecha kanaaf ummata isin fayyad ummata isinii sagalee ta'u ummata isin bira dhaabatu kana xiqqarraa haga guddaatitti akka abbaa taataniif ilma taataniif eeddan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha abdiin kiyyallee asliin kiyyallee Abu Sabraddiin illee sheenni kenna hangafatti hunda keessanuu alaa ra'asii isiniin jedha warri jala kana jirtan illee hundi keessanuu naa galatooma naa ulfaadhaa maqaa Abu Musabiitiin aarsaa guddaa kafaltanii inshallah isallee bakka isaa ta'u akka rabbi nu dhaabu hin hawwinaafi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh جزاك الله خير بارك الله فيكم الفاد انا قلتوما عبدي شيخ زيرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ زيرك السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله first time yeroo jalqabaatiif kunoo gaargaa akkas nu jalaa taatanii isin argee baga rabbiin iddoo sanillee isin baasee baga rabbiin harka san jalaa isin baasee inshallah baga rabbiin nagahaan gara keellee isin galchee ulaan kallattii ittiin isin dubbisnu dhabamtus hedduu isiniif jecha akka malee wayii tattaanee hedduu cicinqabne karabbillee keessa keenyatti beeku ammoo alhamdulillahi hamma kana fuula keessan arguun hamma kana sagalee keessan dhagahuun wanni hamma kana caala nama gammachiisu hin jiru inshallah gammachuudhuma wal faana nuuf taatu asirraan ammootu ani isaanumaan gammadaa jedhee ka'ee yaada qabdu dabarfadhu yoo naan jettan booda irratti deebi'a ulfaadhaa galatoomaa baga rabbi nagaan isin galchee baga rabbi isin nu argisiisa isiniin jedha جزاك الله خير عبدي الفاضل قالتهم باباك ابو صبر الدين ما جناتني سنه تديبا سيدي بس عبدك الحمد لله الحمد لله ابو مصعب ربي جانو قرتيسي نمني نجالتا كنت خيني وربو نجالت الحمد لله جل قبا غابا ابو مصعب مي ابو حياه امام بوسو mana bala ne yuture hunde kai shariati tinda wala buyatin da wala akana gudu kamna hatta gare ku bacan ture amma mu di masana sonta ni dimma masana tagi gura boy namni kuna wani kai jiru no bi kai jiru wante bansla rabbu ban sonta ni ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله إن شاء الله تبارك الله وان داغرتي بودمو برتاجس اكا سبتي اكا نمتي إن شاء الله واغري غرتم فتو بريدا
بيجي روانته نمنكم بيجي روانته بهو إساتي في أكنته إساسا تيجني برا أستاذ برا دابتشون نور برباجتا وده وقاس بتشوف وايد كارتا كيو جول كبتي هم كيو خنا كوبا جروتي ما كاي تفو كتير كتير وقاس ركبمو كوما إبا هنكنا ميدين هنكنا باير باي برسنتي إبا ركبه مرة برسنتي ديتميشن يوغا برسنتي شلتم يوغل تيو كتير ونسرت كابو كتير أكا كسلين وانتان إني بيخيس دروانته كلنزي أسرتي روان تدرجة جنني كلنزي سلسلة برباجسو نقرقارون برباجسا حالا نجيش برباجسا تنگرا بوداتی مریاتامه ummanni oromoo akka jaalatamu gaafiin hidhame argamee jira. Ammallee bira dhaabbatu taanaan gamtaadhaan gabbaanee bira dhaabbachuun ni danda'ama. Waan biyya keessa jiru biyyarraa kana goonaa jechuun santi kun geettanii gara keessatti nu mari'attanii hawaasni akka hawaasaatti waan godhu qabu qofa irratti xiyyeeffatee bakka ga'uun qabu jiraate immoo bakka saniin ga'uu qabu yoo ta'e natti fakkaata. Gargaarsi iddoo kun hoggaa yaamu guddaa wanni galu xiqqaa. Kan waa waliin harkaa jiru as gubbatti. Bifa gartee tokkummaa qabuun akka fuula dura godhamu inshallah itti mari'atamee guyyaa sagantaatti qabannee deemna yaada xiyya wallahu a'lam na uffat jaallu goreecha. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ربي نمري سنا ديرس اهلا وسهلا استاذ رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله استاذ عماز بقى ربنا كان سباسي. امين 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 امين. اليوم مثلا يروى تكتب كان اسمه اللي في المحل سير اللي اكو مسير اللي كسر اللي والركاني والكباء والله بقرات من نجاي اسم لي بيسجاي ربي روما من دابته في الارض الا على الله رزقه عيري. نعم والله يا ربي كنا واما ربنا كله في كتاب مبين جرى يروما لكل اجل كتاب اللي جرى أنا واسير اللي بيكتي متي وأنا يعني كيس بعد يملي. نتورك كده شعرب. أمن دعامة. أمن دعامة إيه. ولما هذا كيس إشياء اللي بيكمل كوسم ده كوسم خير بس نياقول نقول لك ورا خلاص أنا سبر رابطي وان دين لما ربي نلافس إنك بسكينا أنا تقام في جالي إن شاء الله وان نرى مفتيس إن شاء الله ينفذ وان مستعد نرى مفتيس كان أفو غرا ورا نمني مرو نجارة براتش ونجو صندين نمو ورا بسارة في سن وصادت كلا وان دين لهم سول برنا بني هبني سانس سوتش بسني جدا أكسرها أقولك يا دعائي استاذ ترى فرندا ربنا وانكم نكسر البركات سنياكاو ورب جزاك الله خير. أنا مرة دين إن شاء الله قبل كيسات إن شاء الله أستاذ شكرا. حياكم الله حياكم. نمري سنا ديرس استاذ. أنا بجي جراواني أبو مصابي أمة عندك شو عندي. الله. أيوة. أبو مصعب إيه سينما مي. أبو مصعب يدبي ساجرارا نيسين دبنا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجار أكن. بقى نجار باتا شيخ. آمين 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 آمين. بقى نجار نويدا والله. الكي كيسان نبرة بي اسم بربادا سني دولا. الحمد لله بقى باتا. أبشر سيبل بلا بيبكيا. لكوسا سيبل بلا. أي نبرة أبشر. شيخ كأرانا ما براتي كنا بقى جمد ننتي كيسانو أبو. سوري ولي بقى جمد ناسن كي بعد يسني اللي باي توكو نونا تانيو سانغلاتو مراب جزاي سني عادي. ناغلاتو ببابك. أي أستاذ دبادة يسن أبو مصعب دبادة يسن. أهلا وسهلا شعرب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كندي كيسنو ورنا وجين آبتاتورتن سقالينا تيادوتن ورا شيكرا ورا قوبك أبو جيرا إقامات يتنا كفيلك يرتي بليسا كفيلك يبقى هابوه في سباسا جلوتو جيرا والله العظيم سبحان الله. نموت باي إننا ما هو ما نقول أني
سجلين أبو صبرت النبي رجعت ترتي والله ربنا أرجع من هنا كيستي سجلين شريعة شريعين أبو يحيى سجلين إبلو جدي عدد إنساني لاكون دندين أنكسر رئيس نجاران أما دبت إماله ورا نا كبستين نا بويه هربا نادب عدد أنكب والله قالت ربي سني حادبو أن إسني أول بيكت اللي متي أن عالمة اللي متي عاقلة اللي متي ربنا كوميديا كان رت والنبرسي ستي جالل موليكم نو في ملء واتوكون اللي إسن جالتي متي والله قالتو ما إسن إنجر والفادا ربنا جانج النباسة دعائين تسن اللي نجانج النبافته والله وأنا جايبه كده من كده أصلا كيستي وان أندلج أمو وري كده بيا دبتو أن دبتو أنا نيان كمنه واتك أبهين كمنه هربا كيسجرو أول أمين جتنا وام تأسكر موتوم من جتشون أنا ما لركني سين نوام توف جري هربا أطالع ودولة كيسايو غفيه بيا سافرت كلها كيا بيا ديمتا والله حواس ولينتا يوم قال تربان دفو سوجن قدي باي هاي ما لركني جنان أنسلا مال إكامر ركنك أبو مال كان شكيان بيا سافرتان عن جنان إني يعني حاجة إسي شبول اللي أركضت نديرتو جوجو استغربت والله شبول كان نديته بس أديا وين أجلس الدموجر مدمر وسني جوجو يوم يسين باس أجوله هيدا كيس ترتة والجنة نيجي الله أكبر قال جرا إذا جرا يعني كله حتى وان آمن يجوا أجوله أكا وان سيمبوش زعمو من سنكستي والله أرومو هنجنة سلته هنجنة وراجع هنجنة أمار هنجنة حتى تجرين جنة كبجا إنسان ناقبل رب ما نها أرجو جتشورا ما نسنكست أتوم ما نصوباتي نهاية جتشورا ربنا باز كنا مرة دعائي كسني وان إسن على دل يدنون جتشورا الحمد لله ثم الحمد لله أن إسني إسن أنا رأي نالله دبتشو كبدن نالله كوكمو كبدن كليس أن الله إسني دبت من هيدا سنكستيان والله ربنا أرجو كنا أبو ياهيان أسكت جراني guyyaarraa bu'aa yatti ana bilbile oromoon akkam oolte jedhee gaafadha kunoo na bira jira rabbiin argaa jechuudha waan hunda sabni keenya ta'u mana hidhaasan keessa taa'ee quba qaba rabbiin na arga kunoo abuu yaayaan na gubbaa jirani maaltu jiraa ni gaafadha kuni eenyummaa kiyya kabachiisuudha malee biyyatti illee eega galeen biyya haadha kiyyatti gale biyya abbaa kiyyatti gale ammas wanni an duraan dubbadhe illee waan hayxii rabbiin jaalattu dubbate malee nama ajjeesatti najan kanaafillee naan sodaatina argitanii ajjechaa namat mirga keessan falmadhaa mirga keessan argadhaa kanaarran jedha borin jedha kana bootaan kennuan maaliif haqa keessan huquuqa keessan amantaa kiyyattu ittiin ajaje garuu mirga ilma namaa jeequ nama miidhu nama wannaa godhu takkaan kakaafne nan mallee arrallee walloo dhayamaa jirtu rukatamaa jirtu quba qabaani dhageettanii bootaan qabne malee sagalee kaleessa ta'e biyya keessatti illee ni ta'aaf walloon dhaqi biyya biraa nyaadhuun jenneen nama si nyaatu ofirraa deebisiidha. Kanaafillee naan sodaatina rabbitu jira. Waan rabbiin jaalatu qofa dubbadhe malee waan kijibaa ittiin goobanamu ittiin bitamu hin bitamu. Kaada fakir anaa booninsa. Kana wanni biyya galee jedhee jechuun qabxii tokko tokko wannaa jedhuuf hin jiru. Kana waan ta'eefan arrallee rabbiin na kalaqe kun isinitti mu'an takkanarraa baradhaa Oromoo rabbiin na kalaqe kun summa wallahi bakkaan itti du'ullee akkaataan itti du'ullee osoo isin waan feetan fittanii isan lafa kaaye wamaa tadrii nafsun maadaa taksibu gadan wamaa tadrii nafsun biayyi ardin tamut ayyi makaan kuwa qaamee lafa kaayame kana waan ta'eef naalleen cinqamina du'aayinaa godha ani nama tokko soba tokko nama mangistii ta'uu miti isinii haa galu isin miidhama keessaniif ammoo arrallee borulleen dubbadhaan kanaan amma biyya taa'ee ni dubbadha summa wallahi ni dubbadha kana miidhama isin miidhamtan yoo isin miidhamtan yoo isin rakkattan garuu namarratti isinin kakaasu ajjecharratti saamarratti hannarratti isinin kakaafne takka ammallee isinin kakaasu ummanni qabeenya namaa saamu qabeenya namaa hatu afaan keessa ganda kee keessa taa'ee biyya kee keessa taa'ee afaan keetiin akka hin qaddasne si dhoogu ani ammoo ka subhaanallahi walhamdulillahi sa'a 24 jedhu waan kiyyaaf falmachuu dhabuun dogongora jechuudha ganda kana keessa taa'ee biyya kana keessa taa'ee saba kiyya keessa taa'ee ammallee sagaleen tiyya akkuma duri hin shakkina biyyaalleen baqadhu ani eessa baqadha biyya haadha tiyyaa jira biyya abbaa kiyyaa jira
biyya qeerroon keessa jirtu jira, biyya seerri jiru jira. Dhagaa sinima. Waan seeraa gaafadhu duraan ammallee waan seeraa gaafadhu waan kana ta'eef rabbiin as keessa na haa bulchu. Garuu isinitti dheeressu immoo naa galatooma naa ulfaadha. Wallahi alazim warri hattan risaalaan nabira dhufti warri gariin lolee akkamitti Abu Mus'ab qofaa dubbattan Abu Mus'ab adda Abu Mus'ab ummata kaaniin garagaraa jettanii miidiyaa irratti haasanta tahiyya askariya baga dubbattan ra'ayi keessan dubbattan mirga qabdan isin ammoo galatooma tililiyeena iyyuu jechuudha. Tililiyeena iyyuu dubbadha waan dubbattan kun saayikoloojii uumama keessaniiti as jalattuu waa barreessaa jirtaniimi Abu Mus'ab saa ijoollee achi keessatti azabamaa jirtu cittaayaa jirtuun garaagarummaan qabu dhugaa dubbattan ittiin aarinaa jaratleen irraa saba kiyya waan fedhan haa jedhani garuu keessatti wanni inni dubbadhu irra deebi'ee isinittiin dheeressu Abu Mus'ab Oromiyaa jira sinii kalaami ganda haadha kootii kana abbaa kootii Abu Mus'ab shaashee jira shashmanneen beeytaniimi way bilbilaan isinitti hima achi jira. Nagaa qaba fayyaa qaba alhamdulillah du'aayinaa godhaa galatooma ulfaadha har'allee borullee ani jaami'aa addunyaa keessaan baane jaami'aa addunyaa isinii kalaami jaami'aa xawalwaallee kakkanaa kana ila jaami'aa akkanattu jira bara bakkuma maslahaan seenuun an jaami'aa Nabi Muhammad keessaa ba'e isinii haa galu namni jaami'aa Nabi Muhammad keessaa ba'e akkanan qabu san beeka akkasitti naallee muddamina naalleen cinqamina du'aayinaa godha amma ka isiniin jedhu warri namatti dhaabattanii na qarqaartanii qabeenya keessanii sagalee naa taatan galatooma ulfaadha yoonaa achi qarqaarsan leen barbaada fayyaa qaba alhamdulillahi nagaa qaba biyya tiyya keessa jira warri ammoo waan qabattan naa galchitan tililiyeena galatooma warri naa qabattanii dhabdan warri sagalee naa taatan tililiyeena naa galatooma arra biyya tana keessatti anas keessa taa'ee qarqaarsa Oromoo irraan fudhamma maaliif jedha karaa kanarra miliyeena jira beelayaan lukaan nadda oofuuti delaal miliyeen ka waan nyaatu dhabe anamma ispeeshaala gara galchee nyaataa jira allicaa gara galchee nyaataa jira rakkoo takkan qabu uffatan uffadhee taa'u argitanii wallaahi alazim waan istigraama sitti ta'u bar ijoollee haadha abbaan qabne fakkaata mataan isaanii guduraa'ee daa'imman tiyya biratti ilaalee an osoo ijoollee tana argu ammoo qarqaarsa na qarqaaraa jechuun mala yumkin guyyaa itti naa qabaa jechuun mala yumkin inuma bootaan kennuuf kana isin galatooma ulfaadha wallaahi alazim maali fayyaa rabbinaa kenne ni'ima guddaa qaba nam qarqaarsa isinirran barbaadu baay'eetu jira namni qarqaartan biyya tana keessa amma wallaahi alazim imimmaan si bochisu hawaasni imimmaan an ammoo Abu Mus'ab ijoollee akkana beeloyte dubartii akkana daa'ima duudatti baattee kararra deemtu laalaa an ammoo na qarqaaraa isiniin jechuuf maalaa yookiin summa wallaahi qabeenya naan ta'u wallaahi maaliif ittiin qanani'uuf ittiin bashannanuuf qarqaarsi ani isinirra barbaadu yoona achi warri duraan wayta rakkoo kiyyaana wajjin dhaabattanii na qarqaartanii jettan ila wallaahi tahiyya galatooma ulfaadhaa rabbi ol isin hafuudha yoona achi ammoo Abu Mus'abiif anqasii takka irratti saantimiin takkan guuramtu osoo bakka jirtanii wallaahi naa jiraadha isiniin jedha wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. ما شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم استاذ خير الحمد لله رب العالمين ربنا الحمد لله يا ربي لك الحمد شامان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ إن شاء الله نقوم فيما مكينا متقلت إن شاء الله جاوب فيما بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو جان يا جمالتوتي نايتي ناجمتي بوجهان كيسان ربي دعاء سرقيبة إن شاء الله ريقول لي وني نقل جيب جباري أبا جبي فتا بيقيس درا في تاري في يوكنا جنني وای کرتے ونی فقط كنتم جقيت نور على زيادة جو بجارة لساقبو في إن شاء الله قلبنا غان شبيني لينشي وانتو بدو بيخا بكت برودو بيخا أكت أمين جوري دقينيا كاسو كجوا قلشا كاسو كجوا سن اللي ناقلشا آسر نقلت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مصعب بقى ربي سمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجاك جدا سلا أدو القمنا أدون بيتاني جزيبا يسني بالبله أبو يحيى ولين حياكم الله. حياكم. galchaati wanni ta'uu qabu maal isin fakkaate galchaayi shaman dubbatanii إبراهيم كل يوم لا هندا إسانيتو حتى كشمرة اللي كندانجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناس كم نجا درتو فيا الحمد لله كم درتو نجا فيا كيساني بقى كم مني ولينو بقى كم مني آمين 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 بقى كم مني بقى كم مني الحمد لله بقى كم مني ولينو الحمد لله. كلمة لما ونجتشو بربادي شير ريادي أولا أكيسان قبمني نمني تيم شير أبو يحيى ده جزاكم الله خير باقي أكيسان في جن وأقوليني حتى كاسيت اللي حاسبنين بيتني يجونا مسيرة اللي حاسوي للي أكنا رجعي مالي سانيتي في متي لكن أخوة الرب جلسون كيسانا مدتان سنو غاف سنو باقي ولينا سوفني رب سر حاجالته بيرا لتينا من حاجة والله سلوان هبمان دبتونا نما دغوين بيتري وان اني غاف سنجد سغالي سنيت ميجرا اجولتي دارمالي اجولين ابو يحيى ابو مصعب يا اندارست تيتو دارمالي جدا تري رب سر حاجالته أما اللي رب الدنيا والنار جزء جنات كيسات اللي والنار جزء سنين جت بربادتي اتيان سن أما اللي بيجا فا أكن ما مجموعة رتورتو كمجايو وي يو كدن دعموتاتي هما كدانين كنا يتسن مليون كداني أور ربي سياكين دعاء يقول إسينا جفي كيسي فكات مرة جت بربادتي نمني الدنيا مجرا كدبتو ربلي كامو صدركا دبتين ساد ربلي مجرا garuu ammootu dhibeen nan ajjeefne hamaaf tola addaan naa baaftesanii akka wanti wal murjifuunaan isin gaafsan jettan sun illee wanni martuu subhaana in kabatti hongofte bakka dhabde alaa kulli haal rabbi isinillee rizqii isinitti taabanu rabbi isinaa qubsiisu rizqiin teessan abadan rabbitu maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhtaaka lam yakun liyusiibaka nama hammaan isaa duniyaa taate hammaan isaa duniyaama نعم محمد سامو آخرات هاتي أبدا والله ربي كن دنيا ليس مجال أوفا آخرات ليس مجال أوفا سنين جداني سنين تنير السوت قواتنا الأكبة ربي سير رحجالة تور رسر والقيت تنيلي وشير رياض أبو يحيى مرتكي سنة أبو صبر الدين قالتو ما وريو سبوياتو رب سنة عافية رب سنة عافية رب سنة عافية gabaabinnaani wanti amma takkitti hojjechuu barbaade gaafa isaan qabamanii guyyaa lama mucaani Jarmanii jiran fakkaate Ahmad ka jedhamu sun lolee booyee waan biraa godhatee hirkiffatee odoo namni kun seena maalatu achirra seeni akkasii miti naashi abu Mus'ab namni qabsiifne nama qabsiise inni osa waa hedduu jedha gaafsan namni qabsiifne seerri jiru biyya kana keessa namni waraqaan irraa dhumte akkana jedhee fahamsiise mee obsa guyyaa tokko lama keessa obsa jenne ala kulli halitti waan guyyaa sanii waan afaan kiyyaana baate waan qulqullaa'u jira mee obsa wanti namni waraqaa yoo namarraa dhumattee jette seerri bakka nama qabutti mana qaba waan akkasiiti malee waan namni qabsiisee miti jenne guyyaa lammaffaa ammoo sirii Abu Yahya qabsiisee illee namni jedhellee jira jechuudha. Wanni martuu eegas ammoo baada sanii sheerriyaat fa'a wanni martinuu tafsiila namaa godhanii akkasitti har'aa kana subhaanallah kun wal bira akkana akkuma duriitti deebinee kun wal afoo teennee wal bira waliin haasaa jirra. Rabbiin daan tan akkana ammallee wal bira nu teessise jannatul firdaws ittillee ollaa nabi Muhammad rabbiin haa godhu numara udkhulul jannata antum azwajukum tuhbarun ganda san akkasii rabbiin haa seensisu akkuma hadda duniyaa tana gubbatti rabbi yacha wal jaalanne akhiratti illee rabbi waliin nu haa kaasu warra waa kenne illee rabbi isaanii haa kennu allahumma anfiq munfiqan khalafa rasuli jedhan san yaa rabbi nama kenni ka rasuli jedhan san keessa rabbi nu haa oolchu itti aansu namallee warri waan iyyatan birri shanaa taatu kudhanaa taatu akka wanti laxxafanii jirani ka jadhisee galchellee jira ka dubbatillee jira ka ammoo niyyattee jette akka saree haqqistee
haqqee keessa deebiteeti jedhani rasuulli ofirraa baasa. Kanaafuu odoon taane waa hedduu keessatti amma tiktokii kanarratti akkama sheefi namni amma reefi namni isintu jedhamu namni harka dhibba keessa 25 yoo galee waan amma jettan sanii warri niyyatta warri tanaan dura of qabsiista waan biraa keessattuu masgiida ta'ee miskiina biroo ta'ee keessatti illee waan of qabsiista ofirraa kennaa isiniin jedha. Ammoo tahiyyatan lakum mara keessan kabajaa keessan du'aayii teessan wallahi deemsa keessatti illee teessuma keessatti illee hedduun wanni beeku qabdan Abu Mus'ab wallahi namni guddaa isinii cinqame wallahi gaafa amma ana isinii halkan isinii bilbile hin yaadattanii waan isinii mammaake wallahi namni isiniif akkasitti eenyu san sheekha dara ka itayye ka sirkaasan isaa yaadadhe gize Allah yarhamu rahmata wasi'a gaafa isaa dhukkubii qalbii nama maraa eeru jiru dhudhu takkitti rabbina fayyise qalbii ummata kana maraa ka akkana na waliin rarraatee cabde kana rabbin argisiise jedhani isaa yaadadhe. Alhamdulillah ummanni illee hedduun ka gaaf dura isin waliin dhaabatan ka qalbiileen isin waliin cabde ka mana ka shamara ka dhiiraa ka biyya jiru ka bakka mara jiru qalbiin nama maraatu gad deebite fakkaata. Ammallee isin hangafe warra duubatti hafillee mara rabbi haa galchu isin ka hidhaa jiru mara rabbi nagaan nu haa galchu ka duubatti hafillee guutuu isaanii haala khayrii rabbi nu haa galchu isiniin jedha. Waan na dhageennan jazakumullah khayr dogongora narraa argamin irraa naa tara isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ناقلتهم والفاتنا ربي أمري سنادين السوافية اللي ربي سنيا كنو شيء أمان إن شاء الله بابا مي إبراز كوجي جمال جي أسدلا أفان وچو بربانا جاني إبراز قل چادا جلا قبونا نتيو برباني هول دي بنا إن شاء الله تولي إن شاء الله. ماكين رجفا دا أبو يحيى خيّة ماكين رجفا بنادو أو قاسم أسو إبراهيم باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرت النقافة يا كيسني؟ أولا الحمد لله رب العالمين ربي انقلني هاقيو وان قدا كيسا دبري بني كان جيني أبو مصعب الدهيدان تر حقيقة نما باية تولين هدامي كعالى جروبو كوني جوبوتون هدا تري أبو يايا هدا ترني شير رياض هدا ترتني نمني نمني باية ولين هدا تري قافا أبو مصعب قبو أنسان نمني هندي نما إما قبابا سايبان قداتين جتشابوتي كنيا يا دادون دقاتين يا المكو نمانتا